Like politely ki post MPSC. Kublai big for log subscribers berkunjung ai kublai kelum lang ya baro kar ki paji bat pe ja ka channel kham tam ya ka video te por log ha ka video ngakwa ban mara ka chimpat te phi pa ka office Meghalaya Public Service Commission katkum ka notification ka ba penmi ka sautruk na September ajar husan ka code online application na kam taki eligible candidate ki bade kino senong jong kari India te na kam ta ban pandap ya ki post hapo ka MPSC te ka tarik pokhadu ban apply ya ka post kan long ka sautruk banai Oktober ajar husan te ka post ka banin kong ka post Assistant Public Prosecutor under the Directorate of Prosecution kajisiu nam tak ka post kan long haka level 15 nam tak ka don puli ki de pendap ya ka low na kono ka university te di post ki long na kam tak UR kategori artali nam tak khasi jantia santali nam tak jang garo santali baro long khan artali nam ta ka post ka ar ka post jong ka liaison officer in the office of the Additional Resident Commissioner Meghalaya House, Mumbai, under General Administration A Department. Kajisiu kan loh ka level 12. Di kakadon puli kide pada ya ka graduate. Ha kan ka discipline. Di kani kadai tanam ta jong ki UR kategori kapos kan ka we. The kapos kabalai kadai kapos Sub Inspector of Supply in the Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs. Kajisiu kalong level 8 ka kadan puli kita pendap ka graduate in any discipline. Kani baru kapos kalong seputuli marka pos ka ba rim ka ba kelempat pendap kadai ka we atau kapos ka ba thamai khandai tali kata kalong kapos ka barim jong khasi jaintia ka we atau kapos ka ba thamai kadai UR ka we nata khasi jantia laitali garu sautali OSTs lani SCs kawe te ka age relaxation na kam tapan apply ki post ki long ka post re ban kong ki de ban ladap ya ka arpusan snem hadu usitrik ban kong arjar pusan hadu life husan snem te ka age relaxation kan long san snem nam taki SC dan ST dengan 10 bnia kanawan sutu age kan nam taka kong age will be calculated with reference to one dengan 10 bnia hane nam taka kong kapos kong age will be calculated with reference to shitrik banai kong arjar husan and should be attained the age of 25 years to 35 years. Upper age limit in relaxable by 5 years for ST or SC. Te hang ne kapos kong kanong kalapan long hadu sofosnem marka age relaxation long sansnem nota kisah hadu lai posansnem. Te kapos ka ar pode ka ar ka balai pode hang dengan puli age will be calculated with reference to 1/1/2025 te hang ne ha ka sitir pada ka arjar pusan ki candidate ki de bandap khat prasnem hadu lai arsnem ka age ka upper age limit relaxable by 5 years kata kanong hadu lai punya snem. Te kador by apply na takti kita ki post ki long saspan rupu tangka ka ban kong bat lais pa arpu tangka ka ba ar pat ka balai na kam ta ki SC ST ki long chitendor da sos pa rupu ko long ta ars palai pho bar ka ba lais pa arpu ko long ta sis pa rupu
Te bantim khapnya pila ban lai chak website chak NPS www.mpscmeghalaya.gov.in. Pangan sambu ru ya ka link po description. Te sa download ya ketika link nang ma pinyo ke cik tipa. Khambnya pila ban puli na ketika notification. Te takum ta perlok min se syam pada next video. Kublai shibun.